ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pimanaw na. Nagmayat akitaan ni Janet ang naka-uniforme iti nurse. Agtorpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanya. Kayawak man ni Jared. Tapno aramata kat makaturpos. Asino ka di, ti kasasaom di tarwangan amang kitkita kada Janet kan Jared, apimanaw. Ah? Ay, kuha. Itay kayo kadipay dita, nana? Ay kao mo, may kao. Nakita nga agsasao ka nga agmaymay samang kitkita kada Jared kan Janet, apimanaw. Kanayon ka di nga itulod ni Jared ni Janet, nana? Wun, nang runa no para rabi iti duty ni Janet. Ay mapansukunan ani Jared. Ay, imbag man. Madama ti intern na. Ngam, agda para sukon na. Nasingpot ngamin ni Jared. Naanos unay. Manmanaw, tikas jay. Kunakit nga na ka dito'y. Mabalint yung munag? Saan kang am-am mo alalaki? Pumanaw ka dito'y. Di ka mat-am-am mo, hindi adda sarsaron no matampor. Sexy ka matita. Anya ko ma. Saan ko akayat amakita day tarupang? Apay ko pati pa nagrupropak. Nagpatpatayam dahil yung akin na taer ini. Ita, kung na madimon kaya ta makita. Tarupam, nagpuskol unay. Nagturad kan. Tarupam ana taer ko na ta iso matipod no. Anya ti makunam, nagsubliak man ang dita kwarto mi ka ni Jared. Anya, agsubli ka dito eh. Ape asaan maispiling day tarupam. Adnya ka diti pagdandanagam. Pangaasi ko manana. Saan niyo pagsubyan ni Frank dito boarding house? Tapay, imbaga na ka di agsubli dito. Day tamat timbaga na nana. Ay kat isupay mo't ati pagbayad na. Dahil ti boarding house laang ti pagtaudan ti kwarta. Kasano nana? Kasano ang maaramid ko ni panggabuhin ni Jared? Noong may dito ni Frank. Just kidding. Noomay, ay kat isupay aji pagbayad na. Ay kasapulak ti kwarta. Hello, asino ka di daytoy? Ospital? Okay. Anya ti resulta ti damdamagak? Anya? Kasta ka di? Naaramid na dayta? O sige, kat agyamanak. Bye. Asino ti nakasaom? Tauray ka lang na ikulang. Empleyado iti ospital. Amukon, no ayan ti anak da Franken Bea. Ayan ka no ti ubing. Inala ka no ti social worker. Adda pamalubos ni Bea. Ano adda mangampun iti ubing, kat ipaampun na. Anya? Ipadawat na ti anak na. Unay maten. Ipaampun na ti anak na. Nagpadaan da kan ni Frank, akabaalan da abaybayan ti anak da. Amo kon ti ayan ti anak ni Bea. Basang. Anya ka di ti amuyo, nana. Husto nga ta tinaala ni Jared nga impormasyon. Adda iti sidong ti social worker. Ije ngay pagamampunan da iti ubeng. Kastamat lang timbagada ka ni Jared, nana. Ay, una yun ni Bea. Impaaywan na gayam iti social worker jay anak na. Siguro, kayat na nga ilepas ti panagadal na. Iso akas ta ti inaramid na. Matlagayam. Abay nga rod ang nagpasikog. Ay, dangaki di ah. Kastan sa ti kunada ang nakulaapan ti panunot na, nana. Kinulaapan ti taer ti lalaki.
Saan aday ta ti rason? Numanakam ti tao. Nay, si kaabot ti masabat ko kaka. Nagpapukis kun pimbintas ka mat. Aggraduar nga minin di anak ko, kaka. Masapul mo ta napintas ti tao tapno saan akababaen kadagiti daddo mga umatindar iti graduation. Ay imbag man tagturpusan di anak mo. Kaano nga tamot nga agturpos di anak ko. Madanon tulat tamat kaka. Basta igaed na ti agadal. Awan papanan na no di makaturpos tumait. Sapay ko ma, tapno addan tumot makuna adi-adal nga anak ko. Naragsak tirik na no addan makaturpos nga anak iti kolehiyo. Ay, imbag pa ini Janet, graduar ka na lakay. Kaano nga tamot nga agturpos ti anak ta? Anya nga ron nga, awan ba't nga ron aramaten na akwarta? Awan ba't ti pakamo ano nag-enroll wano saan pa'y? Uray ko man o nagawin. Sa nagsublimot laeng. Day tangarod kat. Masayangan siguro ay iti pagplete na ta agor-ornong kat nga rod. Apay ati man la mailew. Saan kitin anagawin? Nayunak man ti ilutok amasida. Tapadigwak man ni Jared. Irugik ti mang baniit kan kwa na. Babaan iti kastoy nga aramida. Barang umasidag manan kanya. Napimpintasak matlaang ni Janet. Bea, apay ang nagado ti inlutom amasida. Imbag no saan ang mabanglas dayta? Padigwak man mat ni Jared. Masiguradok akayat nat ipadigok amasida. Naggastos ka? Tapno ada ipadigom? Di mo kat inurnong ti kwartam. Apay, dakes ka di ti agpadigomat sagpaminsan? Saan na dakas? Ngam ado ti kwarta ni Jared. Kabailan na ti gumatang iti sidaan na. Idinto ta agor ornong ka iti aramatam. Maminsan laang mat. Saan mat aribo ti gatad na daytoy? Ne, si kamot beya. Anya ti maipaikon ka. Rama naman mat to'y ipadigok. Naimas daytoy. Lading itak. Ngam kalkalpas mi ni Janet anangan iti restaurant. Amangan numabangles kat adda papanak. No kasta, saan mo nga awatan? Sayang lang numabangles kat nabsugak pa'y. Adda ngamin papanak. Papanam ka di. Mabalin ka di ti makilugan. Maipapan iti trabaho ti papanak. Mapan kami ije construction site kadag iti kakadwak. Saan kamat siguro ang mapan ije construction site? Kasta ka di? Ay, sige nga rod. Oh, kaslalik-lik-likan na. Sinalbag. Pinagkadkadan na ti ipadigukuman. Idi, kunam no aso asurot-surot no mapanak ije pagadalan. Ita, kaslamat balang anaatap ng asidgan. Oh, apay day ta malukong nga igam mo. Awan, adda pang ipanak. Ipan ko di tabangir a kwarto. Imbagada ngamin akayat da aramanan daytoy. Kasta ka di? Saan ka di ako nam ngayon kaagbirok iti trabaho? Mapanak inton madamdaman. Imbagkan ka tamapan ka manen ag OJT madamdaman. Wen, imbaglaangan. Tada para itulod kan para sukon kanyak manipod ospital. Kagap-gapong samat ijay syudad. Saan kan samat ang naglakaw? Napan ko inatindaran ti panagturpos ti anak ko. Naggraduaran ni Janet. Ay, kablaawan kayo nalpasan ti parikutyaw. May San Anders ni Janet. Hey, agyaman na kaka. Ay, umay kayon to ijay bala inton Domingaw. Tadamat pagsasangwan tayaw. Blowout na ka now. Laat ay bagak tungarod ka ni Dura, ading kaw. Namnamaam nga may kami ka ni Dura.
Sige nga, Rod, kaka. Talaga ka di asaan ka ang makaumay ije balay inton Domingo? Ada ka no partyanda nanang, kas blowout ko. Pasensyakan. Kayat ko ti may. Ang mairana nga adda meeting mi kadagiti kakadwak. Ay, sayang. Kasta ka di? Imuna ni nanang anagawid. Tada pa'y nga min urnusan mi ije pagadalan. Kunan yung professor. Inton maminsan langan. Tamapantan to agpasyar je balayo. Agreview ka pa'y mat. Para iti eksamin nga ito yang ti gobyerno. Okay. Ado pa'y mat nga aldaw. Imbaglangan taman nakaawat ka. Kung naklakit din no agpasugnod ka, tadyak makaumay iti aldaw nga ibagbagam, Apay ko mga agpasugnudak. Kat ado ti utang ko kan ka. ha? Anya ko matiutang mo kanyak ako nam. Tingay, kinaanos mo amang suksukon kan mangitultulod kanyak. Saan ang magatadan? Pakaragsakak dagijay nga inararamid ko. San nga utang dayjay? Ta saan mo matakinid daw? Nabayag adi ka nagaw-awid. Di ka kadimat agawid para iti blowout ko? Kaaldawan ti interview iti sarkak at trabaho. Sayang. Sigurado lakit di adamagan da kadatatang kananang mo. Pakibagam basitan ang naggiddan ti interview. Ibagam ang naawananak iti trabaho. Kit sabali mananda ito sarkak. O sige, ibagak to day takadagiti dadakkel mo. Agyaman nak. Ay, sayang tadyak makaawin. Maawatan ka, Bea. Ta importante mati aramidam. Sana bali. Addan tumot ti panagawid ko. Nagawid ni Janet na ag-blowout ka now. Imbagman, tadi ka mat nagawid. Adda importante nga aramidak ita nana. Ita ti interview para iti sarkak at trabaho. Nagiddan kayo idya naging role. Simmadeng ka, taada sinurutam. Nagturpusa ni Janet, idinto tasika, saan pa'y? Adda nga min kwartada nana. Dagiti dadakkel ko ket awan. Nagsakit pa'y ni tatang ko. Iso ang kapilitan ang nagsardengak. Kano saan ka kumasimorot iti lalaki? Saan ka kumaana isagmak? Ay, sige nana. Panawan kayo pa'y dito eh. Adda aramidak di takwarto mi kini Janet. Sinalbag amakit. Ang agpay sumit kit di tiimbagana. Day, apay ngay asana simburot ang nagawid ti anak ko balasang ko. Ada nga min interview da ita, nana. Naawanan iti trabaho. Iso pinadas na tinag-apply iti sabali. Kasta ka de. Ay na, kailiw ko una yun ti anak ko. Nabayag nga minin asaan ang nagaw-awid. Agawid tumutla siguro, nana. Sayang nga min, no saan amapan iti interview na. Ay, huwan ba't kit di Saan ang maawat, no saan nga agpa-interview? Bareng maawat. Kat maadaan iti trabaho jay gayom ko, nana. Ikararag ko asapay ko ma. Taagbaligi ti tarigagay na, amaadaan manen iti trabaho. Awan ita ni Janet na nagawin. Gundaway ko da ito'y ang mga ramid iti plano kini Jared. Iso da ita sumungan. Hello, Jared. Adda ka gaya man. Umay katamangan tan. Diyak pa'y ngamin nangan. Kalkalpas ko anangan. Kadwak dagiti katrabahwak anangan iti restaurant. No kasta nga rod, saan ka pa'y umunag di ta kwartom? Agsarsarita ta pa'y. Tawan met ni Janet akasarita. Anya ka di ti pagsaritaan ta. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensar iti inaramid ko kan kay ti kalabas. Naamiris ko, ama di ti inaramid ko. Nalipata kon dayjay. Tinulungan nak ni Janet anang lipat. Mabalintamat asublan dagi jay, Jared. Anya ka di ti subyanta. Saan ka di nga adda idi panagayat mo kanya? Saan ko nga ilibak? Ngamjak kayat amaadaan ta iti relasyon. Taamangan no ited mo iti social worker ti anak tanto. O sige,
Panawan ka pa'y ditoy. Amo dati inaramid ko iti anak ko. Dahito tinaganap ko gabi iti kinatraidor ko. Traidorak agayam. Traidorak ngayon na. Traidorak nga na. Ti amo da kat ikagkagumak ti agadal. Ngam nakitin na kiti lalaki. Bea, anya ter aramidom dito salas. Agsangsangit ka mat. Ada kagayaman. Kumusta da nanang? Amom, agdandanag da. No kasano kano ama sa kayo ti talon nyo, ana isalda. Ikagumaakon ti agtrabaho. Tapno makaadalak, babaan iti bukod ko alingat. Saan ako namang traidor iti sabali at tao. Tapno lang ang magunod ko ti tartaligagayak. Anya ti kayat mo asawan. Ada nagkamalyak. Ngam iso ita ti makagapo. No apay nga ad-adda na iwawa. Ikarik, Janet. Agbalbaliw akon. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.